Horas, selamat pagi Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari batta bani panorang sogot nerion. Pasada hita kurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami bamu Tuhan bani panorang sogot nerion. Ipu heam hanami ibagas malas niuhur haganu panin sedo halani diarni gabe nami atape halani guguh apa hapen taron nami tapi pita halani pangidopimu huban nami nadoma manugu-nugu manjagai rosi manramotkon apa masarihon hanami asi ibagas panorang sogoton benesyo lipukah kanami horja nami sigano pari torangi ham tong tong ur apa pikiran na marite hatamu asi ibagas malas nyur na umbamu hanami tomon Tuhan makorjahon horja nami sa ganjang nireon ibagas goran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalan rapakon tonggo nami amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyang marianan bani panorang sogot nerion nabo isisihan nami marhitehon ni channel YouTube on Rigapan siganu paribata bani panorang sogot nerion Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022 aima tersurat bani buku pangukapon bindu 20 sada ayat 4 nama katahon senon anja apusan ni masagala ilu humbani mata ni sidea sengdong behamatean age pusok niuhur age pertangisan age halojaon sengdong be Aidoma salpu na parlobein. Sada pahara na luar biasa na idopakon ni Apostel Johannes sanggana terbuang ia i Pulau Patmos. Aima iberene bata hubani sada pangidahan pasal haguluhan ni jolma depkosi mangguluh i dunia on. Artini ai anggo porini ibayen tene perguluhan tasonari aima pasena farlobe jana bani fasena paduahon aima hagoluhan sisa dokah ni nalambe songon na parlobein totu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo doma isobuk tene masahapi pasal hagoluhan si magira aima hagoluhan nagok ibagas malas niuhur rapakon naibata kira-kira ahadun ibagas uhur at papikiranta mitor fokus donani hita hubani golusi magira ai jana sihol mahita asi jupah ariai boi lang salah komani ai tene tapi maningondo humani pake bata porini petongon mangarap kita ubani ari si magira ai ari nagok ibagas malas niur ai tapi ulang lupa hita bahasa ari ai marhahonaan do pakon guluhta si sonari artinya ai sonaha guluhta si sonari sonai do humani guluhta bani ari si magira ai anggo ibagas guluhta bani panorang sonari on idalani hita uhur-uhurta jana lang ipator sahita dosata jana tidak mau tahu hita hubani harosuh ni Tuhan totu tene ari si magira nagok ibagas malas niur ai pitah angan-angan dohasa halani aha halani daspe hita hubani ari si magira ai lang malas niur ai nagabe perbagiananta tapi demu hubani horjata demu hubani gulukta demu hubani hapor sayonta do jalo onta ase anggo ibagas parguluhan ta sonari petene lang ipator sahita pardosaonta lang ipator sahita guluhta totu seng malas niur tapi uhuman nakumbani naibata atape partangisan do nagabe rupeta ay maase bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas pusok ni hurjarah na tarbuang ay Apostel Johannes bani panorang ijia i Pulau Patmos iberene bata sada pangidakan basa bani ari si magira ay
lang adong be ijay partangisan. Halaniaha, halani ne batasan dirima na mangapus haganup iluh ni halak na porsaya na monang jana nadupdas bani hamonangan na pinasirsir ni nebata. Artini ay humbani hataon gabi apoh-apoh doon sonay agi napatugukon haporsayonta songon Apostel Johannes bani panorong ijia patugukon haporsayaw ni Kuria na pituin sonay mahumani hataon patugukon haporsayonta bahasa halak na mandayhon halak na mga hapkon bahasa bani panorang gaguluhan si sadukah ni bani ari si magira ay naibata mangapus iluhta ay ma anggo totap tenehita si pambalosi ibagas hata ni nebata. Artini ay kesetiaan tahuba ni nebata do tene nagabisada jaminan ase boy idayhon hita salpuhonon ni nebatama haganupan iluh na ongga ialami hita ibagas parguluhanta sigano pari. Jana sengdong be ijay hamatean. Artini sengdong be hamatean bahasa haguluhan si sadukani dukani mando nagabi rupeta. Totu ba pinang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Anggoy hatahon sengdong be hamatean sitong doon. Jana haguluhan si sadukani dukani mando. Tapi dingat kita porini pe haguluhan si sadukani dukani nagabi rupeta sahali nari on nagabi rupe atap perbagyanan ni halak na tetap setia halak na tetap sirsir mandalan kon hata ni nebata jana halak na tetap martengir ni hurban nebata aha penamasa ibagas parguluhan ni ase porini petongon bani ari si magira ai mangguluh do halak na porsaya tapi mangguluh ibagas uhuman si sadukah ni do pemane ay maase na perlu hapeni ipardiate hita ibagas parguluhan taon anggodom ihatahon hata ni nebata hubata bahasa bani haguluhan si sadukah ni dokahni bani ari si magira ay sengdong be ijay pusok niuhur sengdong be ijay partangisan sengdong be ijay halojaon halani salpuhonon ni nebata mahaganupan ay songon pasal puhonon ni nebata bani iluh ta totu sonay mahumani hita ibagas parguluhan taon maningon ipasirsir hita do guluh taon ase totap tene igoki hata ni nebata ase totap igoki hidup ni hurni nebata marhitihon ni natotap hita marjuang magguluh ibagas hata ni nebata ibagas harosun ni nebata jana totap irik makorjahon na madeyar dopak hasoman ta jolma halaniaha bapay nang nyalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus masih maningon totap kita makorjahon horja na madeyar dopak hasomanta halani bani ari si magira ay langadong betene perlu batabe makor mambahen nama diar dopak kasomanta halaniaha halani nay batas sendiri atap humbani nay batas sendiri ma jaloon ni haganup halak na porsaya nama diar nagukan diar ase marmalas nihur janagup ibagas malas nihur matongtong halak na martenger nihur bani nebata ase na perlu salinari ibagas parguluhan ta sigano pari tetap mahita setia tetap mahita gabe si pambalosi bani nebata bani haganup na masa ibagas guluk taon ase anggo Apostel Johannes pe bani panorang ijia ibere nebata kesempatan hubani lahu mangida haguluhan si sadukani dokani sonai mahumani marhitehon ni partobuson ni Tuhan Yesus domma ipatalar nebata si koram atap pejaminan bata bahasa haganup halak na porsaya
taluk dutene mandaihon janah mangguluh ibagas hasonangan sisadukani dokani na pinasirsir ni naibata. Halani ay tetap mahita mangguluh ibagas na mangirikon Tuhan Yesus janah maparuhurhon aha nagabe harosuh ni Tuhan Yesus si horjahononta ibagas parguluhanta si ganupari. Sadokah lang harosuh ni Tuhan Yesus na idopakon hita simbili hita maay, tapi sadokah nani horjahonta ay harosuh ni Tuhan Yesus janah mambayan malas uhur ni Tuhan Yesus horjahononta maay. Porini pe halani mangirikon Tuhan Yesus tariluh kita dingat kita ma Tuhan Yesus sendiri do na menghapus iluh taay bani haguluhan si sadokani dokani sonai age ibagas parguluhanta si sonari. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa asilambin martengir niuhur bani anakmu Tuhan Yesus Kristus ngadop paluah kon hanami humbani perjablonan dosa nami janah bubay hamma ur apa pikiran nami asil tetap marpangarapan bani haguluhan si sadokani dokani lang adong be partangisan tongon Bapa ibagas parguluhan nami anggo tetap hanami mangarap hubamu jana martengir nihur bani pakkaulingmu halanya ibagas saganjang nyareon pe barang aha pe tanggung jawab nami si horjahonon nami tetap maham na campur tangan marhorja ibagas parguluhan nami ase porini adong na mambahen tariluh kanami na mangambati hanami laho makorjahon harosuh ni hurmu Tuhan holomuin mahoma naman linggomi hanami naman nilimuti hanami rossi naman ramot kong daging pakon tundui nami ase tetap ibagas saringgason ibagas sapokuton hanami tongon Bapa makorjahon hatamuin ibagas Kristus Yesus Tuhan namin jalan merapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na batata hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni bata Bapa apa parsauran ni tondoy na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras sabat taganupan bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anduhar matongon tene lambin ihap kon hita ibagas parguluhan ta si ganupari anggo Tuhan Yesus ma na mangapus iluhta na mararti doay lambin setia mahumani hita mangirikon Tuhan Yesus ibagas parguluhan taon Rossi Maranatha. Shalom.